جه برنامه میوان و مجارا دنگ امریکا ل واشنطن پایتخت سلاوورز از صالح دمیجر ایرو لگل میوان خو کومبونا سیقولیا انقره لدور سوریه گوتو بیج دکم سروکن ترکیه و روسیا و ایران لانقره کومبونک سیقولیا دن لداردخنه بو گوتو بیش کرنا روشا سوریه گلو پیشبینیا چه پیشکتنان دبه اگر ام بدن برچاوان کو اف نجارا یکم اف هر سروک کوم دبنه اف هر سرکرده کو با آواکی راست دسته وردان د سوریه ده دکن دکارن چه پیشکتنان جبو سوریه دابین بکن گلو دوی کومبونه دا بحثا هرم آراما باکر و روجرات سوریه دوه از هول بدن و مجاره لگل دو میوانان گوتو بیش بکم خبات شاکر نوینر پید لألمانیا و عبدالله گدو اندام هفپیمانی اپوزیسیون سوری لکل ترکیه هون هر دو جی بخیر هاتن برنامه میوان و مجار بری ام در باسی نو پرسین خواب بن نها پیامنیر مل انقره ایوب دمیر لجهه کومبونا حرس سروکان به مرایه دم باش ایوب کشو هوا کومبونه چاوایه باش صالح که انا لودری راستی جوین دست پیکر بس از جوین هنکی درنگ دست پیکر بری جوینه سر کمارن ترکیه رجب طایب اردوان لگل سر کمارن ایران حسن روحانی جویا از جوین تقریبا 2 ساعت بردام کرد ل سروکن روسیای ولادیمیر پوتین هنکی درنگ هات دو نیو لودری لگل سر کمارن ترکیه رجب طایب اردوان هدیتن چیکرین جوین یعنی روشا آسایدا سیونیبان دا و دست بکرا هنکی درنگ دست بکر و پنجان دا و خلاص ببا و هیچی هم دبینن کو درده آم دیگه یه گریگه و کود دوی جوینی دا و لسر چه بسکنن دخوازم هنکی بحثاوی بکن مثلا اید بیبه دوی جوینی دا بابت هری سرکه درد که پیش جبو کو چند روز بری جیل و در اید بیبه هن مشکله هبون بابت اکا گری درد که پیش برای یعنی ام دزانن ایوب کو مجارن سرطای او گرینگن سوریه و کومبونه داتن گوتو بیش کرن لوی دره یعنی بهتر بحثا چه دبه یعنی امزان کو ترکیه بهتر بالا خود ده سر ادلبه او پیشکترین داویل ادلبه هنکی جبو ترکیه گرینگن یعنی لوی دره او خلک لوی دره بهتر پیشبینی چه دکه انجام و کومبونه در کون یعنی انا وجه سریدا دیار کر یکمین اوا جوینینه اوا پنجمینه دو لسوچی یک لطهران یک دو جیل انقره چی بو یا انقره دا مثلا ایدلیبی بحث کر سریدا در کفش لبستن اونینه جبو کل ترکیه انا 3 میلیون زیدتر پنابر هنه چونا وان پنابر انجی جبو وان پنابر دکارن چه حوضوره که چی بکن حوضوره که اولیه سرویدا جی و بسکنن جبو کتو اخوازن ترکیه هیه دخوازه که هنتشتان وید آلیدا چاره سر بکه آلیدن دا جی لسوریه شرکه آنا امبیجن که پوزبریه که دوی جوینه دا دخوازه که او پوزبریه به شکل که داوی بکن یاد سکی هری گرینگ جی لسوریه دخوازن و مثلا که بردام که آلی سیاسی دا به آوائی که ماینده چاره سریه که درخینن دما انتماشه لکن یعنی پیشی آوان هر سروکان دا بابت کو دسکنن راستی گلک مزنن یعنی گرینگن و دوی دیوینی دا چاره سریک درکه به آن درنکه به آنا چپمنیا ترکیه انجیو کم دسکنن شفا جی کوشکا انکره چپمنیا ترکیه پریوان لوی دریه یعنی دوی دری دا جی چیرو و درده که من پیش آنجی نیرینا گلواتا کو ام دیدن برچاو راستی ترکیه لسوریه آنا دناب آلوزیه که دایه اما آلوزی ببینه به بالا ترکیه جی گلی ترکیه جی راز کشه هنک چاو دسر بدنه گلو لوی دری و چاره سریک درکه به آن درنکه به پشتی به جوینی هر سه سروک و درکردن برانبری کامره و داخویانی بدن انجام آوی جوینی دا چی درکته و زیادتر زلال داده ها اویک پشت راست بویه یعنی و درکردن و پرس کنفرانس چکن و تشتکی بکن یعنی پشتی کوی کومبونه جی گلو کومبونه ببیجن دو آلید ناوینا هر دو سروکان جهه دا و هبن نبن تا آگاهی دسته ده هنه
ناو يعني هر سروک امبیجن سروک کمران ترکی رجب طایب اردوغان لگل سروک کمران ایرانی حسن روحانی جویا 2 saat قصه کرن mesela ser Suriye bu rasti tevayı bevnevi danustandının Türkiye u ye İranji taybet anji aboriji de ve evda emdizanı kohate rojevi aliyedin da ji ligel Putin قصه کرن yani civinekçe bu ligel Putin ve Erdoğan Dve civînê da jî hin babetên geyrî Suriyecî derketin pêş jivana em dikarin bêjin ku parta duyem ya S-400 yani ew hate qsekirin ariyê din da jî Tirkiye dixwaze ku li Rusyayê Su-35 yani balafirên şer hene vana dixwaze Eyüp em dizanin van hersê welatana gelek wekbê berjewendiyên hevbeş hene û her wiha gelek nakokî jî hene ev demeke dirêj re divê li her hal pêwîst be bêhtir em behsa rewşa Sûriyê bikin ez te spas dikim peyamnêrê me li Enqerê Eyüp Demirtib merabî spas ji bo beşdarbûna te ez niha biçim cem mîvanên xwe mamoste Xebat Şakir wênerê PYD li Almanya û Abdullah Gedo endamê hevpeymaniya opozisyona Sûriyê mamoste Abdullah pirsa yekem ez ji cem te da dest pê bikim tu dibêjî yani wê çi qezenc divê kombûnê de derkeve eger em bidin ber çavan her wekî me got jî ku ev ne kombûna yekê ev gelek caran ev ji marek carin ku hersê welat kom dibin û ser asta serokên welatan kombûn çê dibin yanî hûn li wê derê li Tirkiyê pêşbîniye çi pêşketiran dikin divê kombûnê de Amaje pê kir ev komcivîna pêncayê ku çê dibe ji xwe yani yekî ji dûr li meselê binere belkî ev civîn bêje hemî jî ti pêdiviyê wê tinene gerek tune wa ji ber Cinêvayekê giderket û biryarê ku bidû de nemaze mesela 22-54 awana têra çareserkirina alozîya Sûrî heye lê xuyayê îrade û bercewendiyên dewletên çê ê herêmî bijî çê ên mezinî ji derve jî bin xuyayê bercewendiyê wa tê di tune bûn wan biryara pêk bînin û rasta rast û dakevin em bêjin ew selikê ku digotin her çarana ji çê helbejartin be çê destûr be çê komîta veguhêz be ji ber wê yekê rabû evaha derket hersî dewletê em karin bêjin yani Tirkiye İran ji xwe dewletê herêmî ne xwe dibînin Tirkî tenê sînordaşê İran jî xwe dibîne stratejîk wê mezin hundirê Sûrî de heye ji xwe Rûsya jî ji kem de dibîne ku ew jê dera çekê û sîlah û heta dibîne diwarê ramanî de jî ji şêst û sisiya de hetanî îro Sûrî belkî xwe dibîne li ser raman û ideolojiya gihîn îştirakî bû ew jî xwe dibîne gelkî nêzik lê bi rastî ew gerê çar gerê goçê bûn yani gelê Sûrî jê nerazîne bi rastî û bi taybet eva dawî ku çêbû li Idlibê wegu amaje kir 4 milyon kes lê dijîn rejîmê û Rûsya ew herêm dan ber moşeka û dan ber guleyan û milyonek kes ji erda xwe derketin ji dawiya Nîsanê de Nîsanê dûbirde bûn beraber li ser sînora û bi rastî ne netewên yekbûyî ne tu kesî jî nikarîbûn mafê wana û li wan xwedî derketana yani bêjin ev şerbê sekinandin yan jî heta ku hinek alîkarî yan jî dwarê em bêjin xizmetguzariyê de ya dwarê hawarçûnê de tiştekî wiha tune bû ji ber wê yekê jî gelê Sûrî hinekî bêhêvî bûye ji van rûniştina hêviyek tenê tê de hebe heger Tirkî karibe fişarekê bike ew jî sereke ji bo ewlehiya herêma xwe sînorê başûr ê dikeve bakurê Sûrî de karibe biparêze ji ber îro eger ev şer li Idlibê berdewam bibe wê 4 milyon penaber berê xwe bidin Tirkî û Tirkî nikare berê tu zanî 3 milyon û 600 hezar insanê Sûrî îro penaberê Sûrî li Tirkî dijî Tirkî qet nikare wana bicî bike û aloziyê Tirkî jî hûn tev de zanin bê çawa nirxê dolar biha bûye û çawa betalbûnê Tirkî her har mamoste Abdullah yani em dizanin ku yani Tirkiye demekê da ku behsa fişara ser Tirkiye dibe Tirkiye jî wê çi fişarê bike her ew berê jî fişara wê li aliyê Bakur û Rojhilatê Sûrî jî heye û li aliyê Idlibê jî heye
هر حال دوان کمبونا در رنگ بگهن اوکی اگر بدن برچاوان کو اف حرس ولاتن ام ببیجن دست وردانه که راست سوریه دادکن روسیا ایران و ترکیه هر حال از بچم جم که خبات هون وکو پارتیا پیده یعنی ام دزانن اف کمبونا یا کم اف گلک جارنا چید بنا خمی ود و درباره دا چنه وکو هزه که هون لسر عردینا ون بشکیج سوریه کنترل دیکن وکو ریوبریا خسر یعنی خمی و یعنی ام ببیجن خوندنا و نزیک بونا و جوان کمبونن کو ایرو یعنی و کمبونا کو ایرو یا سیقولی کل انقره دبت چنه باشا رئيس سلاف جبوتا وميفانتا وحمي تماشبانا نا دردو مرمن دولة تركيا بقومان نا ادلبا ونا جينكو مخالفتا ويتيد مينون دردو مرمن وي حدودي وي سينورين وي ايكو بكرداري يعني روجلاتي فراتي وبقومان جهيكو كرد ليد مينون حيات جه ديركي و چاوا کاری به قزنجا دورده به دست خیر چاوا کاری به پیشگیری روسیه و ایران بگیره ترکی بخل بيت گری بری نهاجی الهفدی کربون لسر تسلیم کردن ادلب مقابل روجلات فراتی لی دبن زخت امریکا و دیپلماسی امریکا ده به گمان اف لواتن وان یعنی اف هم پیمان وان پیک نهاد هم ترکیه هم ایران هم روسیا به گمان ده نباوان بخواب خوشیده هنک ناکوکی هنه یعنی روسیا و ایران هم تف دزانن کو ناکوکی وان لسر عرضه هنه جبو دستلاداریا و هرمه وکیدن ترکی بخوشی ناکوکی هم به ایران رهنه و هم به روسیا رهنه لی پرسا کوان دگهینه هبه شر روجلات فراتیه پرسا کوان دینه با هبه جی بگومان و اب لی دورده يعني دفردا كي خبات ودفردا ما ترسي هنا كو تركي لقال فان حردو ولاتان اري بكا وبشرا فشاركي بدا سر امريكا كو رنجا ريفابريا خسر هزن سوريا ديمقراط هزن يا بجا ويا بجا وان هريمان درخن باواكي تند تركيا بيغومان وحوت حمي هزا خو هول بديكو في خستكا خو بيك بيني بري نهاجي وبشتي نهاجي يعني تركي دبج في خستكا خو برنادي آلية كي جدا نتهنش بوكو هزن عسكري يانجي هزن هيج روجلاتي فراتي دريخي او دخوازي هبونا كردا هبونا ديمقراطيك دوردا بدركرا ديموغرافيا منطقي تشاون هذا عفرينه تيغو هرتنا دخوازي لورشي بوكاري يعني مرمي اون بيغو مانم قال ما ي روجلاتي فراتي وبتايبتيجي كرد وعرب وسريان الويدي في جيفان خواستكين تركيا جيفان هيفين تركيا بيغومان آگهدارن جبر بيجي روج بروج يكيتيا خو خردكن وروج بروج لهمبري بي خواستك هنا غاوين يكيتي بيتر پاراستن دا بيجن اگر يعني مروف تاني اللي آلية تركي ننري تركي خواستكين چنه او تشتكي دنه لي بيغومان نه تركي تاني دا سوريا دا امريكا جي دور دا هزا كواليسيوني بگشتي دور دا حمي برجواندين وان دور دا هنا يعني و نه امريكا و نجي هزن كواليسيوني چه فرنسا دبي چه بريطانيا دبي چجي دولتين دن دبن و دبش برجواندين خبر ندن و دست ايران دور دا برندن و دست ترکیه جی دور ده برندن جبر کو حمید زانن کو ترکی بخوا مرماوی کردن ایران بخوا دخوازه خو بگینه بحر سپی حمی یعنی هفهوین وان هر دو دولتین داگر کردن لسر آخا سوری بگمان برانبري برجواندين دولتين دجيتي جبلي هر حال كي خبات از هن فقرم جمتامي بحصا وقت بيجي هريمه ارام باوكي بلكي برفره ترجي بكن از نابچم جم كيكي عبد الله يعني تجي بحصا ناكوكيا فان حرسه ولا تاكرو كيكي خباتشي بحصا ويا كيكر تدبيجي د كومبونين وهذا ام دزان بهتر كو وقت بيت تايبتا بالسوريا وببرسغريكين سوريا ود الدور
او ناکوکین وان دور سوریه دا گلو دکارن یعنی وان ناکوکیان در باسکن و بگن رنگ کی جری کفتنه که اگر ام بدن برچاوان کو گلک جاران هف کومبونو ته انجام در نکتن یعنی براستي وقو مشترقوت ام نقل لكي قشبين يعني او تنا يعني بلكي رونشتنن دجي و ايرو بين جاي بلكي بقي ادا هاجي وجارة سرنا به جبرق تزانه به مثلا سوري چقيسي دريج كريه وشخوا وقو انا واماجه بكر ناكوكي هرسي دولتا ودولتي واف غريدا يجي قال لك مازنن يعني ايرو ام بيجن نبيجن امريكا جخوا رجلاتي فراد او هيزا خرط كنترول دكي وشخوا اسماني اوي هرمي دستي ويدي ولسر عرديجي جخوا قصديه تركيا وك اندامكي كو ايرو دي ناتو يدي امريكا نكارنوي بخيدين ونكارنا ام بيجن هفبندي خوجي بخيدين قصدي کو بکری هاتی د چند سال چوی د الرقا و د رازوره ولا اده لفيدر ايرو تكليه تركا بروساره وكريناوي جموشكي اس 4 صدره او ترامب بخوجي وايرو كاري خدكي جي ام بيجن جي برنامج هالبجارتنا انه قلتي واسكارن بيجم ايرو تشتا قال لك جرنج جير بلكي نبرجواندي امريكا بوكو برجواندي اوي برنامج ب ازويجم ناخواز بوي رنجي حشك نا ايران يجي بخيدين ونا تركي يجي بخيدين وايرو وديت يعني بري سي تشارو جاغافاغو ترامب جكار ترامب نافيويتشي جون بولتون جكار فدكشينه جبوغو بولتون بري وينا بالتجايد دا ايراني ناخواز بري خب تجايد بدي ايراني وبوي رنجي ناخواز بري خب تجايد بدي تركي ايرو ايشو كله دردو نريني كسي كل رجلاتي فراتي رونشتي بكرد وعرب واسور ومن بكيدي جي كسن بكاتي ويدري ترى في مسألة ناكي ام بيجن انه ويكارب البرخه بده واجا ام باشه ما مستعد الله يعني ازفي خالي بس هنيك بهتر او كم يعني قلتو بيج بكم يعني تدبيجي ناكوكين وان هنا دفي درباري دا وقال لك برجواندي وان جي حر حال هنا نهايرو اف كومبون جبو بهتر جبو روشا سوريا يعني تشتي كوفان حرسه ولاتان للدور السوري دقينا هفده ورنجا هر چندی تدبیجی از نگش بینیم اوانا داوی در کفن یعنی ام بیجن خال نهبن کوپی انجامه که در کفن و اریکرنه که لدوروی بکن یعنی تشتک هيا کو ام بیجی بنگه که بیجو کومبونین وان را یعنی لسر اری بکن بله يعني اف بروجي كوتشي بوي رجلاتي فراد وهناك جي بثبته ونا تشتي تركي دخوازي صدي صد بي اللي قال لك تشجي بقاوينا بس ما مستعد الله يعني بروجي الالي رجلاتي كم فريت بيوندي بهتر بامريكا يعني نظام وايران وروسيا بجتركاره شبكن جبوا بروجي جبوه بروجي رجلاتي فرات ورجافاي فرات بهفدوف غريداين مثلا ادلبي يعني بنذكر بهفدوف غريداين ايرو تركي قبول ناكي دركه جي رجافاي فرات دركه دستي صفر دركه وقاراتي رجلاتي فراد نبينه ونكه يعني هردو بهفدو فغريداينه باكور سوري بهفدو فغريداي وبتر غريداي بالتركي وروسيا في جو امريكا قبا امريكا به دي افي روجي دي في دما هذا ناخواز امبيجن قصدي بخيدين وافي خوستكا تركي جير بيك بينه لامريكا زبينم نجاره هنا كي خوستكي امريكي بيك بينه ولودري روسيا وايران وامريكا وقود بيجي يعني جريدانك تشي دبي دنا مصالحي واده دانو ستاندني واده لسر غرب وروجلاتي فراتي بري باشه ما مستخبات ازوارم جمع يعني ام دزانين كود دما دستلاتداريا ريفابريا خسر لباجاري عفريني هبو و دمه بيوندين وين راست راست بالروسان رهبون انها ريفابريا خسر پشتي دستانا باجاري عفريني لآلي رجلات كم فرات
پیوندین راست راست بر روسان رانینن گلو و پیوندین دیپلماسی یعنی ام ببیجن دانستاندن بر روسان را هنه کو هیویک هبه که روس نهیلن ترک پلانن خو لعالی رجلات چمه فرات بینن پیک بینن وکو کنها امریکا ری نادیوان يعني الجورا كوم دبينن ودشوبينن تكليا دبلوماسي جتكسي قطنا بونا يعني نج روسا ونج امريكيه ونج كواليسيون دحامي علي دا ريبابريا خسر هول دديكو ابي برزغريكا سوري چارسر بكي او جي دوي بيرو باوريه دا كو بديالوج تي چارسر كرين روسيا دولتها كمازنه د سوري دا خودي باندورا بيجو من خستكن ويجي هنا و هول دديكو لنجي رجيمه بخرط بكيد نابا سوري دا ورجيمه بقرينه اصلا وي بري اف هيفين روسيا نتي خويا كرينه لي وي وكا روسيا ببي وكا روسيا نبي تشتكيدنا يعني ام وكا بارتي جي زباردكم وكا ريفابريا خسرجي ولو دفكرن كو بروسيا جراو بحمي دولتين خودي باندور دورده نابا تيكلين دبلوماسي دبن وهول بدن كو بريا ديالوج بي برزغريك چاره سر بكن و انجخ بداويده بالديالوج وباشتيا برزغريك چاره سر بقف وشر وتبدانه چاره سر نابه كورتر دبي يعني اگر روسيا جي وتركيا وايران بخوازن دنابا سوريا دا برزغريكا سوري چاره سر بكن مجبورن به هبونا ريبابريا خسر ناس بكن وارا ديالوج چيكن وارا چاره سر بكن به برزغريكا ور بيگو من خويايه كو ريبابريا خسر يكبونا اخا سوريا دي باريزي يعني تجارة جدر بيوه خواستكان در نكتيا دنابا سوريا دا چارسريا كديمقراطيك جبو حمي بيكاتيان سوريا اگر بيك وري بيگو من هبونا امريكا جدور دا هبونا كخورتا و بيوستا جي نهاد وردا جبر ويجي نا اگر نهبونا امريكا بو دباكو قفن تركيا هين خورتر بونا دباكو قفن تركيا يعني حتى اصلك هين بيتر قريبوا قزنجن عسكري بدستيخي بلكي دوالي دا لي آلية سياسي دا بيگو من رين نايدانكو دولتا تركي بيتر قابا تشتي هاي بيتر بابش يعني وكو كل عفرينه كل وكو كل جرابلس باشا كي خبر نزكبونا وجه فكريا كو اف كومبون داوي وبخوازن كو رجيم همو سوريا كنترول بك يعني بتايبتي ايران والروسان يعني اگر اف يكبو ون چاوانيزي في كدبن هون آمادن لگل رژیم گفتگویان بکن نزانم وان هرمان را دستی رژیم بکن يعني ريفابريا خسر و باوكي تايبت بيد نرينا خدوه درباره ده چیه؟ يعني هر تمي مش ديالوج نربينا نا وكا بارتي جي نا وكا ريفابريا خسر جي ديالوجا بالرجيم را بحمي آليا بمعارضة سوريا مخالفة سوريا بحمي آليين كدنابا سوري دهين دولة مازن بقر حتى يبشوك حتى مخالفات ورجيم سوري جبركم دو بيرو باوريه دنا ديالوج تي چاره سر كرين ما تجاره وهيبيا كو ابرز غريك بالديالوج وري چاره سر كرين ما او هيبي قد نكريا ام هر تم يجي دخوازن كو بالرجيم سوريا را بمخالفتاكو لسان عردياكو هاول بديكو جبن باندوري دولتا ايران ودولتا تركيا دركبيكو برجواندي الملت السوري بربشا بقريكو ام لسر هناك خالنكو ديمقراطي كرينا سوريا بيتر بدي بيش ام الهفد بكن سوري جدا يعني سوري بيگو من برين هاجي چند جارا ديالوگ شيبونا لدوا ديالوگ دا سوري نجديا جبر سوري دخوازه بگره وكا 2011 يانجي خاله اداره محليه ريبابريا محليه كو هي هناك الرقابك وديسا بقري وقت بري ليه بويشي وي نابي جبر هوقاس كدو هوقاس خباتو هوقاس شر هوقاس شهيد نابكو
سوری دیسا ل سیستم خوی بری بگری ام خواسته که مد نوا سوری ده به گمان دیارن دولتک دموکراتیک ننابندی هر کس خودی ماب به دنوا سوری ده ببی آوای اگر سوری آماده به هر تمیجی اموکا پارتیجی و اداره یعنی ریبریا خسر جیز باور دکم هر تمیجی آماده نبود که خبات ما موسى عبد الله يعني ام دزانين كو اف ولاتانا داويه داويدا بتايبتي شخوا من دبرزا خويا كك خباتشي او ويكركو يعني ايران وروسيا دخوازن سوريا رجيم اسد همي سوريا كنترول بك يعني دمك داكو تركي رنجا رياك دن هل دبجيره تل تركي دميني يعني تو اندامي دستايا سياسيه فيمانيه اوبوزيسيون سوريا وكومبوني ولا تركان هنا باشا اگر روسان وايرانيان تركان خسكو اف ولات تفدر دستي رجيم بجارك دن وكو تشتقت نبو ودمي تركي بجاره خود شيه اما تقوهن وك هماهنجيا سوري اما اموك هماهنجيا سوري تلاف الوطني السوري بتركار رونين واوروبيارو بامريكان اره ام دبينين جنيفا يكي جوي بيبن بيشيا متنا اما استانا سوتشي اگر ببن اليكار ببن هنكي مرحله ام بيجن برچبكن بكن هن يعني نبهفر جرى سركرم بي بس الندفين نل ديجي هبي اما مثلا قبدسي السوري ببردن اما لجمع خالا لجنيا دستوري وخالا ام بيجن هلبجارتني وخالا كوميتا فاغوهيز ام وينا دبيننكو نتوين يكبوي ديتيه او يعني برنجكي رواتيه عالمي جهاني تبدي بيري ام جوي بيبم تتكليه بتبازار افخار زلال بوما مستر عبد الله بس بيتر برسام درباري تركي وتركي بخوا اگر اف حردو ولاتين دن ايران وروسيا خواستن سوريا تفدا يعني تركان خواستن كو سوريا تفدا رادستي رجيما اسد به برسفا تركان في درباري ده لغور خوندنا توي تشبه الغور رشتنا ما بتركار انه جنيفا يكي بيبي تشتك بشامتنا بازاري وها تجاري بمره گفتگو نبونه و تجاري ما نقاش نكري ومتى احتمال في ناداناني قام السوري فقرن يعني تركا تجاري افجمر نبوتيش برق الجمع رد كن فينام بقبول ناك التجاري اشتيوها تجاري نابجرين بلي باشا ما مستخبات يعني ام دزانن كو آنها امریکا و ترکان و ریوبریا خسرجی حرس عالی آنها هرمک آرام لباکر و رجلات سوریا آواده کنه هون چه قاس پشت راستن وكو ريفابريا خسر كو اف كومبونين سيقولين ايرو لانقره دبن نل دجي ام بيجن داخوازن وانا وكو ريفابري ولغور الدجي بلانا امريكانا وتنه داخوازه كجبو كو بلانا تركيا بيك ورا بهتري كو يا واو يا امريكا بيك ورا وچ قاس بشراسن كو افتش نبي يعني از كارم بيجمنا مروف نكار جداي هبد بغري بري هبد كربون السر ادلبك وادلبت رادستي ريجيمي بكن وده همان دمجي ده تركي جي اريشي روجلاتي فراتي بكيو ودور ده بلان وبروجي مخفيك بيني اللي هبدك كربون وكاكو دهات خويا كرنجي شاشي به مه كركا اف بلان وان بيك بهاتا لي بيغومان بلان وان جبر آلیه کو هم آلیه قصده هم جی آلیه امریکا لدیجی برجواندین امریکا و کوالسیونی بون دیپلماسی امریکی مدکارن بیشن دوی رخیده بسر کت و کاریبو به ترکار هنک گاوا به پاش ده بابیجی جبر ویجی مدی ششه مه روسیا و رژیم شر خود ادلبه ده دست بیکن لترکان نکاریبو دست بیکن اف دوی جوی نشیده و پیلان نوان ندوری وان سیناریو آبد بله که خبات نرینا تگیشت از دعوی برند کم دیگه داویه دما برنامه خاله هر حال وقت پیامنیر ما ایوب دمیر لانقره گوتی کو پشتی کومبونه رنگ کنفرانس که روزنامه‌وانی به و هن خالین کوته دهاتنا گوتو بیشکرن ور نشاندان امی لبندوان بن سپاسیا و هر دو بریزان کم خبات شاکر نوینر پیاده آلمانیا و عبدالله گدو اندام فیمانی اپوزیسیون سوریت ترکیه مروی گلکس سپاس بو باشتربون او
بنرین هجال لور ام دگهن داویه دما برنامه خو تا جارا به اصالح دمیجر خاطر خوجوت خازم و بمینن دناف خیر و خوشیه ده